kakagia asuk ke rumah ini anda tidak pikiran nak kita akan supaya dia masuk namanya apa yang saya punya buat dia. Ayat kalimat ada ultimat ada rubah. Nah Tuhan tu kaiman tu yang mau dia kan atama saat dari imam tuan nama kau yang sama anak pun. Ada tidak bercakap kan bagi mau nama kau yang sama anak pun atau baru. Nah ayat ulwanun nasuk apa na sabi ko mga datutan akan na ba itu dira na mga to sangi ayat ni pesuba kinun na miliyo la Tuhato kasama kapira makanay na naghido kay sa mga sakot. Oh. Mga pipi ang mga mama na ayran ipsum sa Boracay na di sila di mana. Oh. Di sila di mana ayud sa mga pipi ang mga manok mga pipi pulis mga paros. Na di lang di paninibago na sumong sama sila. Oh, semua nila sa daw at na ginawa yan na punutunin ra. Na ino ating dito ba na sumano ka aku ciri-ciri lang sa pagdudulog niya napapayamin ito po tama ka manawahan at pagdudulog ang hindi niya tidak mampu kapil sumatian ako so lawan na pisusunan ni mantuakan darmat namin adu tama sangay asin po kataw ka sa dito puno ay kataw ko na di manasmi na makataw ka na miyada so tinda din nakatiyaban la ilaha illallah Lagian na mga padanan o papata o mga abang kita ginan ito so ito bagi ayat ketakaniran na iyang putuara lagi tuwala lagi ito pagpapawaan wala ang tatiwa yan eno tanwa ay pagpakaraya gamapya kinagtano na layon kung mga lamatan aan o pamana makaluto si kung pamikiran tanong agyaman ang kaya manusia nasan sa lalayon yan pagkinag ang lalayon yan pagkailay Budaya yang dimatero na gitu dun e opomana kapesegetian si sagir pulau. Pagko papataw bangkit na taksirun nisa yakin rijal. Pendakan subilangan ng mga babae. Ayat babae itu bilangan na semua mama. Nah, sakit di matero. Maganda ka satra, maganda ka sa arma, kapuhibigan ka. Na bilang kau kadang lama mau, aku kadang lama boleh. Semua sampai dia, semua sadia kan, semua satip atau nak ini, mga kalilim. Saya sekolah, semua sama madrasah, semua la ilaha illallah. Nah isa ato sakya pa kami nasaan andit ni ayan dengan nama bayi, mga bayi ya domini yung kapuntiru Allah. Isan na miya kalala adik keingatan o mga pinagiyang kanan at tabarrud na ayaw kumanang na tabarrud na haram na ayaw haram na lagi buwakan sa bubuy kakan sa kainom sa pakapun na ayaw pero tabarrud na kapangari na so tabarrud si ko agaman na duro kapangari sa pantag sa parayasan na kukaadilan e pagpangari din so kalayar o abayan niya Epok pengarigin so anak nasisimian, naso aritisian, nadeng nasalainian, nalalantikan so propro, nalaidunya so atapunin dia di kaya pemain wasnya naka piamin nalanian, umanang merah nalagi pupur kaamu atala kayo na pangutatak komandannya. So lawan na ipundu ketubay salawasya na pantag sa parayasan, nabiti paganyan na barun. Pagkakatiyan mo to sa iyong pumanang begitu alinin niya turun si kumada. Ayat kedua tabarruj na sunsu pamana orang nakiad na wala kuy. Owa. Pagkakari ginaw pamana kay to ini kasada. Hindi ayam ni ali mga ulama natiyan na al-mar'atul muzayyana. Ida akbartahu akbarati syaitan akbarta syaitan wa ida akbartahu akbarta suatu kali suwaya isasangannya nabi yang putak perayaan na mabalakkan ayat yang balakkan syaitan na makatali itu ayat yang ada di Indonesia Allahu Akbar. Nah sekarang mga bayi
Na aya pinter na Nabi sallallahu alaihi wasallam na an-nisa sabaqatu syaitan. Sungguh sumama ini nasiran ilitag mga syaitan. So Imam Ahmad na aya pinter yan na o tadi niya kaukas sa pulau na lagidakan sa kapuro. Na pengaraw na kan aba piyaso kakaptiyak nun Nabi. Wih na dia kan pengaraw na uwa kung kata di sapar po ka amay na mabuhay ang poroting mo. Amay ito. Kasus ito na dia kan tinunduran din mo. Na puno ko ita din ako na isura puti-puti na malimata di pidamata. Si kumiyaw na amasa kumasaw Musa alaihi salam na adna miya magorli ang mga mama. At yan kuna nila ng kutwa kami suka pagkitaw sa nilawin. Nasi isiran luwig sa kuto mga rinti ba'y pamalasan. Taman sa minisampay subugir o simwiran. Sa igira mo yung masuwi kakanak na mayroon kinanglan suka paninigil. Kasaramakan po isiran na minibtad sudulang. Naat na mga tutuno, aminidang kasoparatiyan yung sapantag sa buhay. Naandun niya kandok lang kaya mga boy. At abaw so pamanatangan mo na ulit mga ngakit, ano mga ngakat. Lima purin bisa kaya paratea. Napanisa to so pamanabangkit amala na makawa kung papapatakot. May ito abangkit. Takfirun di sayo kay Lorjan. Hindi ka na sumilangan ng mga boy. Na ayaw makaito na sumilangan ko dito mga mama. Antonay tito mama. Anak ito nakaama maakyat noon wala natagin ni babayo. Binabay. Nakanabot to mama. Anak ito nakaama maama rin uwi na miya plip na miya da sa tao. Di nakataw ni maudaw ka. Anak ito nakaamran. Na miya da kasi miya tag siya kay mga kantiyan mo. Miya da sa pagragan. Mga to kapalya ko ni lanto katutun na talaga kataw mo miya timbo na upakay ito ni bilangan so pamana tito mo. Ya Allah. Na padanan sa kutuat papata o may tobakit agyun to niya maananian na kaya pakarani mo malakot. Na ay kapito na al-qadatul munharifi mga dato ang mga tarbid. Allahu Akbar. Ada mga mayor tanong ay gira ang mga kutuan kasi asal tayo ng mga mayoran yan ay kumuntuan yan ng mga artista, mga Kristiyan dan sira rugi disuko, sira rugi babuku lawan na darutan na budu dunia sa libo. Mga dato adiran ipagdasan so kamapian mo kumana diran na kamapian mo pagdasan. Andin di kapakaumanan nami ang karani di suman bagi agitu so. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipindro yan at tigiyan na mani na abdi yastar'ihi Allah biqawmi wa mata yawma wa huwa ghashun alaihim faliyatabaw maqadahu nanar. So at tigin na surit panabgan wala sa atas tanggungan akadato sa kasi siya pa kung mga pagtaw na umatay na sangkot talo iya kaya patay niyan akapapantagan alalalo niyan na aaniyan yan so pagtaw niyan na miyakat tibawa sa darpa yan si Kurang. Ini ada tu mantu nak taman saya doa si pukuman dia, win amai kasu surga titu surga. Adinya nak kabaya Allah masumaria samai putar sumaria sa apa kawannya sa mana mau. Na taplisan yan nanan sa dinian pukuman at tiru ukos kaya pukuman berjari kaya. Iman ko mas pukuman ang adu. Engkay mo, dia kasangka pa nakapangulo. Ay kasangka pa nun nakapalalali. Ay kasangka pa nun na apamuno. O lang na pisusunan okay. Sa kakalanin sa kutapin ng pagkakalin. O nagiti ka na kumana. Masusuwat takasan at tanamay utagin dadan na ayak kinangalan at tinabi ng gulingang kanukuran. Ay kawalo na idakatul amana. Malo ang putuas sa rin.
iya kaya kanan nasarin na ginan susuko na ini untuk wala ko mga langit at sa mga palaw na dahil ng pagkawa puliputuro na ini sarigil ka sa mga sumun wala ini sarigil ka ibarat sa kami ang mga dato na ini sarigil kami sa mga karuan ini sarigil kami sa pamilya ini sarigil ka tanong sa kabnatan ini sarigil ka tanong sa palitan na parang inu mga day ini sarigil ka tanong sulaman ako man ini sarigil ayan na alin na doon bisana sa nanay mo maaluyar na ikakinto ko sa na adnami kita tapi adnami alusun na kaya pa sa dabi na sasara ko ng agi yogyan ko marawi amya po dangaran na kan umangat mga itam dami ito namin itang kurang dati kami mga tutug na kadi ako mga sulok sa kalas na inako diyan na mabubuto mga tumidin minsan madalas siya na tigilan na si kami subuto kita minsan sa luway na tira na way kasasaran Uriyan yan na lumilakaw sa lakaw sinuanin na tamani mantulad na kami mga Naway akyatin niya sa lakawan na saragun, 200, 300, 400, 500 na moro ang nagsulat. Ayun ang marat na karajat min ghairi tijawjiha kanat fi sakatillah hatta tarji. Sadang sa kuya dumalakaw hindi kaway karuman. Na mauutol yan sumur ang wallahu talasatawan sa mga kawasan. Na isay niya mamangala ang nakalaki kaya baka tayo na lupaya sa sarot ko mga dirakan isumari awal akan dinas sarti mampu kubarai kuma terbawa akhir satu doa nah kasratul zalazil wal barakin wal faydanan bersangkut tua mga papatao kaya kita dumay ito bangkit agyutun ikya pakarani wala bangkit napundakan sa mga linog nanwensal sa mga ala mga dugar mga lapay wal barakin at sa mga bulgan nabubuguin na yung tulinog sa Turkey namiyukit sa mga dugar sa Morocco namiyukit sa China na patag provinsi ang Birunian nagir kaya mga bulgan na rin kaya tayo jadi tak tahu benar benar ketua anak adusun kadang pun nandur saudara alin urutan tua mana gena emang nanya na egira adin baka kena solo pasadusa nadi maka kuat ditemputan lagi anak baka masuk ini tama sami ali saadi awan salaman nas sulupa aw surabat na makadua makapanganik wala sa idin sa tingin na Allah na idin niya kung kakalulunan na kan sulewa lupa likapawan na kan so kalupaan kaan mapulang so pagpuna kutur ka na uswi nubwa na nakatuhanan ay gagaliran na kapatid niya sa sabi na tiwala anayawang kadi so kapatid andun ni kan mo man akang paradisa na dito ang binasa sumasa. So andu akin ang lalanan ko kau yabir kau di ka makailaksan na kaya pamit ko inanga. Nagira na sundu na dimbodoy amami maminasa. So oran na kinang lalanan nagira na dimbodoy suran na pagkapulang. Solino swalongan na kinang lalanan. Kaaya ako nga nagsabapan sa kapluno perperan na gusto. Kapluno perperan. Pamula ka man sa kamanisan mo tayo din matalore ni malindungno. Namapas dalon mo na din mo. Naigira na di mamuno ang swalongan. Ay no to. Naigira at tantun amin itaran gusto. Ito ay kasapulo na ta'along as'ar. Wakala iya Rasulullah nak bermasalah. Wadina sumpah ulna menghadap mazul na manengah
na iman doon na niya ay dito apa kung nalimanan. Wah sawat ada budi na sokis na niya ada sa iman doon na niya ay dito. Niya itu niya ada saya. Wah, jadi na margas na ada bujur. Nah, padanan si ko mga papata o kapag mo malakbangin kagitan sa ito. Allah Akbar. Takhrujun nisa wal mutabarrijat. Ay kasapul agwisa na maliyon dia ang putulo ang mga bayan mga mari itu berterus. Maranian na itu ang marigiran supaya saliran. Sangkaya kiat nang kaya bugumasa minta dalam kaya kisusunan ng mga paparasa ng mga bayan. Na ayat na tinduan na antumanay kapagkakapit na niya. Nailani man sa mga laustan mo, akanabatan ko madalamas sa putiran ng agama. Kabas maranis siran o kawiyawin ko agama. At higing ko bumasa. Atan tuwa miyang karaya. Tsaka po kumamusya ko mga tiwan ng agama. Ay po punod-tunod ng mga laus na gugyan mo ng utawalay at nabugutaw na at nasisiwayagin mo. Na sumugwa taon naron pakababalingan na manikang kutwa manguda na kena awa yabi kubitira ini na sumugwa taon kaya kudabian na suina yan away adik Burma na pananaro na pagkosariran sa kanaba mga papan takanagong narigo mga lingwin na utan tu kampung kita tinggi sa dina yang kaparan na bumulin kasapan dito di dalam tulang. Na bupong ko naman gaw ko tualo sama doro mi pupugi pita ko tabo ko sa ko sudah gibunian na kumar na lagi dito pamanak bidu sa kiranya kemana kuma. Nama apa na gaw ko mamuda na piakal niya na kutuara dan kini itu mo to na kinutian ya kira pun kira wenang kutua kinutian na solak dia na tukun yang syarat antun apa ini lagu na lakan yan na beri kedian apa nang kutua ada buku tahu di apa ya na lipitan yan tingin na ubakat tingin mana ibu o ay mga dipya mana kaya na wala to para mani na kinakuha ko Gupon miya tao miya apa ni sumaw da ada mga solid kugi mo nagyang ko tabay. Kapraran adu kuna pinagutiran amagano yan. Aluluwag o luluwag. Nakaman na sumaw na sa tumong par sa kawanan na lapiin niya doang kutuwa pinagutiran na kasasapuan na bisya. Na alilitan pa ng mga da kasi tumampa sa diyo laro niya pumanatag ko kutuwa bukihan dan Seberasa diikuti dia kaya nak kate pasien. Na wasi kan na saunaan naroon niya manupaman na narawi ang tabuyan. Dah. Na ayan ako suko ng mga baisay na igira. Bigli babas ko kepita balo to mga alas 3:30 na alas 4. Wah. Na maapa sa puna makawit siran sa mga lama-lama. Na sumalawiran na tutun niran kau kasawa yang paliran ayat tintiran na kasawa isu mga paliran na tinto ayat kasawa na sultu Indonesia. Tungan iran na pipintiran suminawiran. Nasang utama sairan na pakapulan ng kiran wala sulim. Yang utama nga baikiran na benar kaidin tadi siran kumangagibun. Na kanawas sila ng bubalo yung mga Buddha. Mga tatao sila na maon sa pamana mga lando pamalo. Madakla pagkapungkiran ang mga lupa sa inyong sudan na mga pipi para sa mga lupa. Igilan na di sisinambuan na mga umangan na sipo pagkapusang kuta mga bayat higibul. Allah. Na iman tunab yung kung ano sa purot. Ay ko pagilay na udah mas pinag budalian na magpiado kaya dulu ini. Gima masuswa na adno pa mga baya wal iyad billah. Kipo balik sa mga dulu
Na begitu angaya pedir. Nana mana niat nana stres namanya otak gerak namanya di pikiran yang apa omannya nana suci. Nah ini yang otak gerakannya itu. Soalan suci. Diri baru kita nak diri oman. Nah, ayat ke-10 bulan taqarrub zaman. Maka benerannya semasa. Sosaramun na besani di kampung nabi berkemu. Iman tu nasapa, orang dia pun itu nasapa. Mian karan elani sosaramun besani di kampung nabi berkemu. Sosaramun na sosaran na nakapipikiran kau na sapuluh. Sopit tuloy na di kampung nabi masuliwan. Tolong ka pagano ina di ka pagkapunuan sa turog na kung ipamano na piyagbaman sa sugo miyapita. Na sumangat ako sa ayat tutudiran na pagano ina itong kira na iyong kutuay tanulo kami ada man masarpa agira budi na madakalay kira ko ito nakakusyo na to kaya mapita na miya itu alam ko sa kutuwa na sarpa karawiyan ay tanulo kami sabab ko palay ang kutuwa kami. Nama bahasa orang nak perdiran kalai dia tidak bisa disuarakan. Na imantu, na utari masuloka, mereka, na waya aku mga kasasang, na mga pita ka, na semua sangkuta predikan ka na namanya Subra Allah City, na rumirin ka na di puna jika perpagatian namanya ada suci. Na mali ka makasumbuy ka sa luhur, na kumasui ka, berikuti namanya na namurin. Balingan kadiga berapa sama dulu di belakang lagi kelas. Nah perjalanan umahatos sakit pakaran yang malam kita gini sampai itu Allah. Nah iman tu lah aku dikata soalnya apa kita dulu kan sana 50 lebih 50. Nah kainang kaiwas mga lupa na iman tu na miya maka itu miya mga inna nang kusul arda min atrafiha. Perdana na yang mananya na inabiwala sa Quran sunod to anak untuk akan nawal na untuk pagdarian. Ketuk sana na adnalalan namin sa pagdarian pagi namin. Niya ko atau tanah habis pikiran pun kumuni. Neman to na mata nakadugo ka sa atur na dito sa bukas sa Bapias mga law sa na kuri na miya makalalan iman to na miya makito sa mga law sa. Tasdikul kadhib wa takdzibus sadiq. Pada saat yang putus kumai tobat kita yudun era para pukau mana bangkit. Nah, ayat pemberhentian nasu itu rusak kamu kubur. Nah, ayat dipakai kubur nasu dari gatu. Suri indah dong salah amal kadurat di omongan asul serunya nasangkit nama biar nama teman nasati mantuti naging paparat dan pamandak pakan kita itu. Dasar terus sabda dari subuh. Allahu Akbar. I'timanul khair wa khanul amin. Ayat ke-10 na ayat keserigan nasuk pada manusia dari kesarigan nasuk asasarigan dan bawah pemana sendiri. Nah pada ko mga tos bakit ko pemana apa karanian Mi'adana Nabi sallallahu alaihi wasallam sayati 'ala an-nasi zaman sayati zaman 'ala an-nasi yukadzibuna as-sadiq wa yukadzibuna as-sadiq wa yusaddiquna al-kadhib wa khawalan sumasa mga umatan ayat tidak dipakang nasu itu sebenar na ayat paka ayat tidak di opamay berarti aliran nas semua tahu tidak diperlukan. Nah, yang kaya masatan na maadnanan. Ayah mau salesi na orang isana itu sapa lang taman. Mga to sedanan sang putu adikat terima o simba na adikat terima kami. Sadin sama mga tao pemana kapada naman si na panahon taman saan pumanay minida siya lagi namin. Sadin sa kapag pada naman si inaya pipikirannya na babang kita
cukap kamu muslimin. Nah, para ibarat na matari masuk kamu ulit ang muslim. Naging kaya inalitan na sa pulang buwan na panamanamaranak na gusto di Tagalog. Ay dapat ibu. Balasan tanuan nga sa mapya. Coba tanong na puruan ayat na ano yung tanong. Na sultitu-titu ama pagpundaw sampo ka at bawa o sampor na abawkin agad din so kapos sa dunia ako mo di mga narostano ayat ng diri ayat na keluar na supit langit na ayat na upamana keluar na supit walupa itu lagi sa lupa o na itu panagyan o kaya wisi ko na moy wala sa wala sa mapya bila iya ko nagtanong wa ano rutos kita ngayon so apa tayo sa iyo kaya dito kita pansyay kapan naman o kung natin tawid wala nang masok so mga watak tanong gusto mga dos tanong gusto mga pagalitan mo kung na mga wapa dito ka ay manuna so apa tayo dito rin anda sapu ka ubat dia jadi sama watak na kuku ya at pinay na niya kasi ako pinay kita kulo na pinay na sandal kasan anda ka berkenan pato ko na suatu na dito ano ay hindi dia ulo siya Dokato ka sa amin ko apa niya yung kusina na niya atong dahil ko karamatan niya na niya kita niya ingalo sa kibulo wah Dokato ka sa amin ko apa niya yung ina solusi masira na pikir Mia kita ada profesor atau kami ini sebagai seorang yang tidak betul. Nah, ayah aku punya yang sama ya. Nah, terus senang untuk aku. Mata. Aku kan tuh main waktu sasati mana ini, dari mana boleh. Ayah kira nas dikesolah. Nas 10 atau dalam 10. Betul. Berdasarkan Allah sama dia. Ini kan Allah sallallahu alaihi kita memang sebagai usaha kalian asim berdatangan sama kalian. Nah, kalimat kita Allah sadinya tidak disokal berkat. Ayat sampurnian dan juga yang saling mengukur. Biar kaya kemana, kaya mana seluruh kalian disilat, kemana kalian. Saat ini kasus oleh saling kaya pada teman, misalnya kaya kemana sembilan tamu taklim. Aku kebenaran kamu Ibu perkembangan kedua agama Allah SWT wa ilahuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam makanan bagi aritan o bukan bukuan mana niyan pagari lokos bagi si Alim Abdul Basit na isa ini mo regular isa di mga pausiat na balasan wala sa mala na nainawas mga next month mga schedule yan na maparo na makaparuman to sa seminar tanong ay man nakapakap seminar tanong na si ko next na salasan nagitong man na isa o alternate para kayo madal lagi na buwan na po masya tigil na Puan, anak seminar bagi dulu, na tatanong di manisa, maka seminar yung iman to na keltan. Pamana next na salasan ada, itu mana salasan. Oh, gitu bagi gitu si Alim di support na nubagi apa niyan, na benapa kasi yung Alim Abdul Basit. Wana pa kasi na biasa katao dua daw. Wah, dia na makadutan muna tanong mapa. Ay tanong dia, wala pa kay zero. Ito niya kape ito sa pulo upat. Oh, ada mo to reality. Makamamasay man po agad bagit. Kate. O si. Mana yang nama namanya apa? Nama sudah jelas.
Nasa ang utapan na ay ikut sa Kristiyan. Ini masuknya. Anda dari pada nabi. Bapak semua musim. Kami akan kerja dulu. Nabi umum siapa? Nah ayat pun dibawain. Nasu ayatnya apa tadinya nanti ada kalimat itu. Para ulama. Wah, mana nasu musim. Apa tadinya kemarin itu. Nah, Naging pedesa dito. Watang seminarya tanong may pati sa Wisagoy. lagi ko po pa tinigil ko ang bukid mo para bilisan sa pamunta sa ulo. Dahil ito sa ari ni sumunod kita sa dua. Wah, dito so. Wala ka naman natin kaya pagdating mo nakatapay dito. Natawa pa ni Kuat. Badang pa kayo siya. Ano kayo siya pa? Ito na, nagwadid. Nadenda, kate, kita nurong, ang tanong mga kadua. Dia pernah dia watanan puan itu Malaysia dua Indonesia dan Malaysia mengatasi menarik sekitar haji asis asami. Ya hayya qayyum bi rahmatika nasta'in. Allahumma bi rahmatika narjuka la ilaha illa anta al-fatih. واصلح لنا شؤوننا كلها. اللهم انا نسالك بان لك الحمد انت الحنان وانت المنان وانت الحي القيوم وانت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا وامهاتنا اجمعين ولجميع المؤمنين والمؤمنات منهم والاموات. يا الله اقرا باسم الامام من الله وارحم يا الله. Ya Rabbi al-Imami Allah kami semua berikan kehadiran ya Allah ma'alaikum. Ya Allah kenala kami sudah. Ya Allah maafkan kami sudah mulawan memaafkan kesalahan kami yang belum kami sudah Ya Allah punya yang kali ikhlas sudah mulawan memaafkan muslim sahaja. Ayah sampurna yang nasulah menunya wabat ama muslim. Si okipi dari yang kalian ya Allah. Sampurna ini adalah semua dosa kami semua apabila ini dikasihkan dunia maupun dunia akhirat. Ya Allah kiranya bagaimana siapa yang disebutkan ya Allah saya dimohon Allah dari kekasihnya. Nah, bagaimana dalam kasus kemudian juga semua kasus bisa sembuh ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu Qayyum ya Rabbal Alamin aku dengan mereka. Pakai sisa Allah suci rumah mereka. Pakai sisa kaya Allah suci rumah mereka. Juga ikhlas tolong ya Allah semua doa. Sama asal sultan kita menjelaskan siapa rumah kaya Allah. Pada kasus ini kita menjadi menghapus dunia Allah. Karena kasus kami dua itu kadang kita mahu muslim sendiri Allah. Selain itu sisa ma'asar semua Allah. Angkatan kami Allah suci pada usulan Ya Rabbal Alamin saya sami engkau nasibmu pada usul ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu Qayyum semua terima kasih atas kiriman semua ini. Napa ada kasihan engkau apa kasihan ya Allah ketahui kasihan ya Allah berikan barokah. Anti orang kaya Allah dan binasa kaya Allah semua sekalian semua kami berdoa. Ya Hayyu Qayyum bi rahmatika nasta'in wa akhiru da'wana alhamdulillah.